لە دوهۆکەوە بەڕێز بەدرخان زاویتەی چاودێری سیاسی لەگەڵماندا. بەڕێز بەدرخان سڵاوتان لێبێت، تۆم کاتتان باش. بۆ کورد، بۆ دۆزی کورد چه جیاوازێکی هەیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە پۆستەکەی خۆیدا بمێنێتەوە یاخود کەمال کلێژدارۆغڵۆ ببێتە سەر کۆماری تورکیا؟ سلاف بوده کمارو بینرید که 24 دیاره اف هلبجارتن ترکیه جوازش هلبجارتن بوری تایبەتمەندیە کە خۆ هەیە و هەلبژارتنێکە تاڕادە کەمشین بژین هەلبژارتنێکە جارەنویسازە بۆ هەم بۆ گەلێ تورک هەم بۆ سیاسەتە داهاتیە وڵاتێکی وەکی تورکیا چ تاافچێدا چ سەر ئاستەیە هەرێمی نێو دەوڵەتی بێشک جارێ هەلبژارتن دا دەرئەنجام تا ئێکلات ببن و خۆیا ببیت جارێ ئەو بەربژێرێ کورد بیتە سەر و کۆمار پیش وقت هر بربشیره کی برنامه خود دیتنت خود سیاسی کار خود دهاتی با دنگدر ترکیه و با ولات دور بر بو جهان همی آشکرا کیره که برنامه واده بچرنگ بیتن لیا خویای جاره اش سال 2002 که اک پارتی بو حکمران ترکیه و شخص اردوغان که هم وک سروک وزیران و هم وک سروک کمار تا اف دمایی که هلبجارتن نوکجی ما وک هرما کردستانه تجربه گل و پارتا سیاسی و وان سرکرده ته سیاسی و پارتا سیاسی هب و چه سرنشیوی و سه افرازی همی دوی چنده دا خویا بوینه قناق با قناق چندین گورانکاری درست بوینه لی سیاست و دیتن برز کلیجدار اغلو که افریقا بربجیره که پهزه با سروکات یا کمارا ترکیه هرچند هاو پیمانی که ششلانی درست کریه و برنامه اک راگهاندیه و ایک جه خالد و اوه که اوه ده پرسا کردی برلمانی ات آزراندن و بحث کردن که چارچوب ترکیه دا لی خویانه کریه او پرسا هدف چنان که تا آزراندن آیا او زورینه یا سیاسی پارلمان دا دل بردسته بید که بحث الوی پرسا هبیتا کرن آیا اک پارتی دپوی لوازیت پارلمانی دا کوی دی پرسا که وی رنگی که کلیجدار اغلوب آزرینتن پارلمانی دا پیشتر مدید که هلویستت پارلمانتار و پارلمان ترکیه برانبر پرسا کردی تابع جناب کردستان بچه رنگ بویه اوه همی دو خویابن پشتی انجامت کوتایی دیارد بن لی دیت نامن جی بو ما وک دوزا کردی چه چارچوب ترکیه دا چه روش آوای کردستان یعنی تایبەتمەندیە یا هەرە گرنگ کات سیاست و بۆچۆن تورکیا دا داهاتی چه برنامه رجب طایب اردوغانی دا چه برنامه کلیجدار اوغلوی دا که اپرونی آشکرا کریه اگر بیت و بیت سر و کمار یکسر ده هولتی او بن کد گل شامه بگه در رکفتنه که یکم کار بکن که آوارین سوریا وگرن دو هز سوریا بین حدودی گل ترکیه کنترل اوی حدودی بکن یعنی ده هولدن کویدی او کیانه که روش آوا های هر دوره که برز بدرخان ده هولدن کجاره او کیانه هنه چارچوب سوریا دا نمینیتن برز بدرخان دلن استعلا تنها هلبجاردن اکنیه بو هلبجاردن پشتی او رینشتنت یه چار قولید گل سوریه گل سوریه و ایرانه و روسیا اوه هنه دیدارک درست ببیت ناورا بشار اسد و اردوغانی دا ایدی دلویری او پرسه ایتا آزراندن دوباره بیجین جارنویس روش آواجی پشتی واه هلبجارتنا دی دیار بید کاده برف چه قناق چید برز بدرخان دوتریت هلبجاردنه تنها هلبجاردنه اکنیه بو ناوخی ترکیه یا خود اوی که دو کس که برشه لسر پاستی سروکایتی بکن بلکو هلبجارنه که لبرژوندی ولاتانش پرنسیپت نیف دولتی بکد رزیل سروریا وی ولاتی بگیرید و رزیل وی کیانی بگیرید که چارچوب عراق دا که کیانه که فدرالیه یدی هلبجارتن ترکیه در انجامت چه بن پلان و برنامه ید هرما کردستانه دیارن که با چرنگ سیاست و برز بدرخان نازن دگی منگات لایتو یاخد و پیوندیت که دورو برو گلوان ولاتا چه آست و چرنگ تکرن
دەوترێتم هەڵبژاردنەی تورکیا تەنەها هەڵبژاردنێک نییە بۆ خەڵکی تورکیا یاخود بۆ ئەو پارتانە بیانەوە کاندیدی خۆیان بگەێنە سەر کۆماری تورکیا بەڵکو هەڵبژاردنێکە کە بەرژەوەندی وڵاتانی دنیای تێدایە بە تایبەت وڵاتانی ئەوروپا و ڕوسیاش. ڕاست بەڵێ کا کۆمار دەستپێکێمە گوت کە هەلبژاردنە هەلبژاردنێکە جیوازەش هەلبژاردنێت دەرباز بووی هەلبژاردنێکە جارەنوی سازە ئێدیردێزانی داهاتێ تورکیا پرسێت خۆیت نافخۆڤە دەبەرەف چ قۆناخچیت سیاست و تێگەشتنە ئاردوگانی vî rengî boya plana dahatî ji ser wê çend dêdaret ye ku êdî Tirkiye bibîta welatekê firepeyewendî ser astê nêvdewletî heta nûke ji em zanîn ed babetê Ukrayna da pitir welatekê nabijîwan bûye yanî ne gel siyaset û boçûnêt NATO çûye ke taradeyekî ku êk ji endamên karayê NATOyê ye ne gel babetê Rusya hemheng bûye ku ew nabijîwana hevgehîte hindê ku bişin şerê Ukrayna da rengekî bît ku peywendiyê wana bigihene astê ku agirbestek jî bête ragihandin an ku Tirkiye hewl detin ku vî şerî da û peywendiyê xwe da gel NATO Ewropa û Rojava ve gel Rusya sûdmenda serekiya vî şerî bibît yani vê siyasetê da êdî dahatê da ku bo Tirkiye piştî va helbijartina êdî xuyat bît ew Tirkiye eger bêt û Erdogan bimînî ser û komar siyaseta Tirkiye ve pitir ya nûke vekiriya beramber welatekê wekî Çînê el du mahîk car jî Rusya navendeka ya wiza atomî el Tirkiye vekiriye gel hindê girêbestê bayet S-400 gel Tirkiye imza kirîne ew jivanek bodana bêdara destkirin ta radeyekî siyaseta Erdoganî pî rengiye yêdî hêdî beref hindê biçît ku ew endambûna NATO da û NATOyê bêbayek biket nisbet Tirkiye ku ew fişar û ew bername tosa pî rengî ku fişarê ser Tirkiye nekin pî rengî nebin lê beramber vê çendê Kiliçdaroglu siyaseta wî têgehiştina wî bername wî yê dahatî bo Tirkiye ev e pitir beref rojava biçît û êdî hewl dat ku danostandinê ku endambûna Tirkiye êketiya Ewropa'da dubare dest pê bikin ev pêgîriye çend mercê êketiya Ewropa biket ku bo çendê hewl dat Tirkiye bibîte endamê êketiya Ewropa û pitir Tirkiye rolê xwe xurtir bibînîte NATOyê da û êdî bo pirsê têklaker jî rol hebîtin ne ku hem tinê rolê nabijîwan hebîtum tinê çarçovekê berdeng da bexdete va pirsê tenê xuya ku helbijartina êdî eger de لە بەرژەوەندی داهاتووی تورکیا کامیان ببێتە سەرۆکۆمار ئەردۆغان کە پێی دەڵێن خاوەن سیاسەتێکی ڕۆژهەڵاتیەوە کە لە ژارۆغلۆش کە پێی دەڵێن خاوەن سیاسەتێکی ڕۆژئاوایە و کتۆ پێوت ئەو زیاتر مێری بەرەوە ئەوروپا لە داهاتووی کامیانە بەرژەوەندی تورکیا لە داهاتوودا بۆ کامیان باشە بێت کا کۆمار دوان هەلبژاردنا دا خۆیا بۆ êdî ew fişaret rojhelat û rojava ku ketîne ser prosa helbijartina Tirkiye da û taradeyekî bûne du sengerê jêk cuda herçend de berbijêrê dî jî hene hewpeymanê dî jî hene beşdarî helbijartinin nê taradeyekê zor du hewpeymanî ku beramberek rastîne hewpeymaniya ya cumhur û hewpeymaniya ya ume ku dibêjin ku ya gel ev her du hewpeymaniyan ev her du berbijêrine ku Kiliçdaroglu û Recep Tayyip Erdogan e û ew maytêkirnê helbijartina çişlaya Ewropa û Amerîka ku rojava ve û çiş reyîdî ve ku Çîn û Rusya ne ku taradeyekî piştevanê siyaseta Erdoganî ne ev e yekem car ez vê çendê zîq helbijartinê Tirkiye da dibînim ku ev maytêkirine tê da têtekirin dîtna min jî bi vê çendê xuyat bît êdî dahatê Tirkiye û siyaseta Tirkiye kîj van her du berbijêra bibine ser û komar karvedanê wê yê negatif pitir dil ser navxweya Tirkiye diyar bin û ser xelkê wê îtir siyaseta Erdoganî berdewam bibît û ewan kêşet aboriyê teyn û pirsa ya awara û babetê şerê Ukrayna û
فشارت یه درکی سر ترکیه بەڵێ بەڕێز و او دینید کو کدینه سر ترکیه پوی رنگی کو فشار سر خلکی هیا آنجی کلیجدار اغلو کو دب سیاست کانی بیتد سروکاتیا کمار دا و برنامه کی دی دست بکرد ام بزاین دی چند وقت حتی برنامه بله. جب کرد دیت نامن کارودان و هل بجارتنه الآینده که نزیک دپت سرناف خویا ترکیه در کون و دکش جدی اینه پیش بەڵێ بەڕێز بەدرخان زاویتەیی چاودێری سیاسی لە دۆکۆ لەگەڵماندا بووی زۆر سپاس بۆ کاتەی بێمەتەندا بۆ شرۆڤەکانتان